nongeye kubasuza mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka mwebwe mudahwema gutuga ko mama kumwe twumvira byose bya buri wese amakuru ndetse n'ibindi biganiro byitandukanye tubagereza ko umumaro wanyamenya TV show. Mboneraho no kuba ikaze muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Aya makuru yacu aragaruka ku myigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Mozambique. Ni igihugu ubona ko mu myaka 10 ishize ikijyanye n'umutekano kiri kugenda kibingora abayizi muri kiriya gihugu. Ubwo ndavuga ku mitwe yitwaje intwaro, iterabwoba n'ibindi bikorwa byose by'urugomo birangwa muri kiriya gihugu. Abenshi cyangwa se abasesenguzi badatinya ko kuvuga ko bikomoka kuri administration ya kiriya gihugu, mu buyobozi, mu miyoborere ya kiriya gihugu. Ngubona ko harimo ikibazo cyo kutumvikana neza. Murabizi ko muri Mozambique haciyemo igihe bakoze amatora yewe aza no gutangazwa, gusa ibyaje kuva mu matora ntabwo baje kubyumvikanaho neza. Byaje no gukurura imyigaragambyo ku ruhande rumwe rw'abatarashyigikiye ibyavuye mu matora. Baza kwigabiza imihanda ya za Maputo, bakora imyigaragambyo igiye itandukanye yagiye yibasira ibikorwaremezo n'ibindi bigiye bitandukanye. Abayobozi bavuga ko iyi myigaragambyo ngakenshi ngiri gutizwa imbaraga n'ibindi bihugu byakure, ubwo n'ibihugu nyine bindi ngo biri gusapotinga iyi myigaragambyo. Ubwo ibyo ngibyo ni byavugwaga n'abayobozi ba Mozambique, bavuga ko iriya myigaragambyo ifite ubundi bufasha mu rundi rwego runaka. Gusa abigaragambya bo bavuga ko impamvu ibatera kwigaragambya ngari ubushomeri, ubukene, inzara ikabije muri cya gihugu cya Mozambique, cyane cyane ngo byugarije urubyiruko. Ngari yo mpamvu ituma urubyiruko rwirara mu mihanda rugakora imyigaragambyo. Urubyiruko ruvuga ko kubijyanye no kubona akazi ngari ikibazo, ngo ndetse ubushomeri bubugarije cyane. Ngo rero bakaba basaba leta kugira ikikora cyangwa se igakora impinduka mu buyobozi, ikabashakira icyo gukora, ngo kuko naho ubundi bitabaye ibyo ngo ntibazareka rwose kutishimira imiyoborere ya kiriya gihugu mu gihe nta gikozwe, kuko ubushomeri bukomeje kugariza urubyiruko rwa kiriya gihugu. Ubwo ndavuga urubyiruko nyine rwa Mozambique, abasore, abangavu n'ingimbi gutyo. Bavuga ko rwose batishimiye imiyoborere ya kiriya gihugu, ngo yiganjemo ruswa ngo n'ibindi bikorwa ngo rwose ngo bidashimisha abaturage. Imyigaragambyo rero iri kubera i Maputo, ubwo n'umurwa mukuru wa Mozambique, aho rwose ubona ko abakora imyigaragambyo bashaka no kugera ku ngoro z'ubuyobozi cyangwa se mu biro bikuru bikomeye by'abayobozi kugira ngo abariho bakorera imyigaragambyo. Gusa inzego z'umutekano nazo zikaba zakajije umutekano, zikanawongera mu nzira zigana ku biro by'abayobozi bakuru. Abaturage rero n'ubundi ikiriho nuko bakomeje imyigaragambyo. Ubwo ndavuga ku ruhande rumwe rutemera ibyavuye mu matora aherutse kuba mu gihugu cya Mozambique. Ubwo ndavuga amatora ya perezida, aho rwose usanga abaturage bataruvugaho rumwe, bavuga ko rwose ibyavuye mu matora ngatari byo, ngo amajwi yaribwe. Ugasanga byose nyine bigenda bishobora gutera conflict hagati y'abaturage ba Mozambique, ngo cyane cyane ariko abari ku butegetsi. Ubwo ndavuga n'abegukanye amatora y'ubushize. Ubwo bavuga ko ngo uyu murindi ababigaragambya ngo bawutizwa n'uwatsinzwe amatora. Bakaba bavuga ko rero uyu watsinzwe amatora ngo nawe abifitemo uruhare. Ngari nawe ukomeje gushishikariza urubyiruko
ngo kwirara mu mihanda ya za Maputo no mu yindi mihanda yose y'igihugu, ngo ubundi ngo bagakora imyigaragambyo karundura. Uyu nguyu uherutse gutsindwa mu matora ya perezida aherutse gushishikariza abaturage b'igihugu cya Mozambique ngo ku cyumweru ngo kuzirara mu mihanda bagakora imyigaragambyo karundura yo kwinubira ngo ibyavuye mu matora. Ubuyobozi rero bw'igihugu cya Mozambique bukaba buvuga ko uyu nguyu uherutse gutsindwa mu matora nawe abifitemo uruhare, kandi ko ashobora kuzashyikirizwa ubutabera mu gihe runaka akabiryozwa, kuko ibi ngibi ari gukora ari kubiba inzangano hagati y'abaturage b'igihugu cya Mozambique. Ibi ngibi iri gukora, abasesenguzi bavuga ko bishobora gutanga icyuho imitwe rwose yitwaje intwaro cyangwa se imitwe y'iterabwoba, ugasanga ibonye uburyo yabaca muri humye, ikongera ikabateza ibibazo nk'ibyo yagiye bateza mu myaka ishize. Bavuga ko nimba batitonze ngo bakemure ibibazo byabo, ngo bishobora rwose kuzateza ikibazo cy'intambara itazabonekera igisubizo mu gihe bakomeje gukora iyi myigaragambyo ikomeje kugenda yangiza ibikorwa remezo nk'amavuriro, imihanda n'ibindi bikorwa remezo ubona ko biba byaratwaye igihugu amafaranga afatika, ari nako nyine baha icyuho imitwe y'iterabwoba ishobora rwose kuzabona umwanya wo kongera kwisuganya mu gihe igihugu nacyo kikiri mu bibazo bijyanye n'imyigaragambyo ndetse no gushaka uburyo kiyakemura ikibazo kiri hagati y'abaturage batemera ibyavuye mu matora. Abasesenguzi bavuga ko ibi bintu bikomeje kuba muri Mozambique mu gihe nta gifashwe cyangwa se nta gisubizo cya nyacyo gitanzwe, ngo bishobora kuzakurura ubukene bukabije, noneho busumbije n'ubwo abaturage bajyaga bavuga ko bafite mu gihe batabashije kurezisita ibi bibazo barimo. Igihari nuko igihugu cya Mozambique kiri gutangira kwiyambaza abandi bayobozi bakuru bo hanze kugira ngo barebe ko babasha kuza bakabakemurira ibibazo biri hagati mu gihugu cyabo. Ndabashimiye namwe mwese mukomeje kubana natwe, mbibutsa ko ahangaha ni kuri Menya TV show. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibane namwe mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista. Ciao ciao.